namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel and of course hi ta khivela hi kokwana Africa leyi nga ta hi khi linka vele vele na usungove Mr Post and also the big fans vo Solugezani Nopiri na Assurance what fish kwalawan stuff like that in relation vele vele to makali ya President Mayingani. And then makum still ta khi hetela hi President Mayingani on a different matter. So ku hite updates mga mshoneni hi kombisini ku a swi nga ri twiseki kokwana Africa hi loko ku last time hi loko yi posta kokwana Africa a ku ri ti 31 ta January loko mi rhanga phanda vele vele la ti 20 ta February fika yi vutisa ku kokwana Africa ra bava yi famba njhani tower and stuff like that. Okay, however, the following day ya kona la the 20 of February mi no vona hlamala se kokwana Africa se yi va yi vuyini manjeni kwala ni fika yi vekela that image kwala as you can see kwala ni yi nga ku smile and stuff like that swi ni hlamarise nyana moko why ngo veta yi vuya sweswi la ku ndleka yini what's happening and why nyamalari swo ndina ku maybe ayo hele data kokwana Africa va nga vo yi zama va hi tlhavela ku hayi vuya ni kokwana Africa why you veta yi vuya just like that. Okay, without any further words of time na chingala yes hayi ve respond kokwana Africa timhaka ta tower yi fika yi kombisa ku tower yi nge heli a swi le ku fambeni swa muzaya i kwatise Mkwembu leswi of course kokwana Africa yi nga fika yi kombisa swona kwalano. Okay, but kona loko ku ri hi la ku lala ntiyiso without any form of judgment ku nga ri ku jaja it's impossible ku songo Mr Post a nga heta triple story yini leyi gonyaka nharhu hi tin'hweti leti ntsala ti nga sala hi ngo maybe 8 months hi ngo 8 months ku a nga heta ku tlhe ku tleriwa it's impossible swi la hi lala ntiyiso it's impossible there is no way yi nga hela ku that fast ku sweke swa maphaka ku jaha leriwa so it's impossible ku languta na level ya yona kwalano a kona it's impossible yi nga se yo singovela ku teka ti-shortcut yi accept ku swilo tsandza fona ku yi va yi hela yes yi ta teka malembe yes vele of which is normal swi normal ku download story fika yi teka malembe unfortunately yona yo fika yi seta malembe yi fika swi backfire you see so swi normal sweswo ha swi to ku swi normal ko yes yi le ka ti-beefy yona but swi normal ku download story yi teka nkarhi munhu wo va na mali njhani a swi loko ti teka nkarhi mina ni vona ti-download story to hlaya swinene naswona ku ti teka nkarhi a hi xilo lexi ngo hetiwa hi kan'we loko yi kha yi sungula from the ground up you see swi kha swi teka nkarhi ku swi ze swi helela ndini yi cheletela na install na ti-lights everything swi teka nkarhi vona mhaka leyi nga vona ku swi nga teka like maybe wo minimum vo ma 3 years vona mhaka leyiwa nga munhu a na mali so hey a ridzi a kokwana Africa hayi hi ri hayi yi nge heli ku hisa hiti ra yona hayi okay even that vele se khe hi suka hi ya ka nyimpi ya kokwana Africa na ti-big fans ta hosungo Mr Post so mhaka kho yi sukelela because hi fika hi vona yi fika yi tsala yi ku ntokoroxi ya muzaya as you can see kwalano of course like ha yi vula Solugezani loko ho yi vekele sound la and stuff like that kombisa ku haya magaza yi sukeni a va yi twanga kokwana Africa a va yi twanga a xi yi hlamurile because hi fika hi vona Solugezani ke ra fika kombisa timhaka ta ku u za a ya xelwa ka matlala a ri hava na 30 years swi sukela kwini wena na bava wena mi bomba hi vuloyi sweswi va ku rhume ku tlhakela va bvana vo hundzela mativela maluya wa milenge ya size 36 milenge ya buruku yi ringana xisuti xa yena okay so as it turns out as mi swi twa kwalani ve ri hayi kokwana Africa a ve ri hayi yi tlhakela va bvana as you can see kwalano vele ti-secrets tshama ti tele ve ri yi tlhakela va bvana ku va na Africa kwalano okay
ku hisa hi ri ta ka Solo Gezani ukera swi nga se helela tlhela kombisa this post la nga va tsala ku vutisani Afrivonyo why va tlela ka room yin'we va ri 5 va ri 5 kasi okay kasi mali leyi va yi tirhaka vo hakela nganga ku ri va nga hlambi no hlupheka kumbe yi nga yo hemba Afrivonyo ku hi vulaka yena ku dawula story leyi ya yo lejo mara yi tikomba yi ri ya yo dawula story leyi ku languteka mi ku langutisa unless if vila hala kaya I don't know unless if yo hemba mara loko yi nga yo hemba dawula story leya I doubt kumbe ku hala kaya maybe kumbe hala kaya kwani la of course mi nga mi swoleni vhele kombiseni vhele la hi tete ni ta disa mi hlama suku video a ya ha ri kona la a ya ha ri kona kumbe timhaka ti-promises leti a yi ti endlini a yo rhaba kokwalaho ku na timenemene na vo Master T man mi rhabe swo karhi la video leyi yi kola ka channel ni yi downloadini la na date leyi komba ku 13 so swa ku yindliwe kwala yi deletiwini live leyi la yi kha yi kombisa yindlu yayo yikulu yindlu yayo leyi yi nga yi kombisa kha yi kombisa ku ya fulela yi ta tlhela yi hi komba kambe loko se yi fulerini la and stuff like that so yo ya yi nyamarisa sweswi swa kokwana Africa I don't know what happened I don't know what happened or yo ka yi nga ha fulelangi na anti hikuva naswona swa durha phela yo lala ku hi size ya yona obviously koku xilo xana hi ku yi la ku fuleyini but obvious lala hi north ya 120,000 and the woman over 120,000 rand it's quite huge loko kha ni yi langutisa la it's big yi nga spenda mali yo vona kumbe yi deleta hi timhaka ta swona ku sa yi fiki yi hi kombisa ku se yi fulerile yikulu yinde hayi kona wa kuma se yi ku beni woma 150 kwala hayi kulu swilo swa durha sweswi swa durha swa durha so anti hayi okay swi lunghile ya hi ni tlhela hala ka kokwana Africa a ya ha ri busy swinene so yi bifana wa insurance wa the-fish insurance a ku update previously yena of course a ri karhi a zama ku a defender site ra hosi ngo Mr Post ti-videos to kona if mi nga se ti vona ni ta vekela link on top comment so hi fike hi vona of course yi fika yi bifa insurance yi fika yi kombisa ku loyi i tikomba a phaka makinini malelo lawa phela i lale milenga ku la nhloko makinini tiphilisi yani of course yi vula tiphilisi leti ta vuvabyi lebyiya okay hayi swi yo vona Africa yi nga vula swona you can judge for yourself mina a ni la ku ti nghena ngopfu hayi nga se heta yena insurance wa ti-fish yi tlhe yi vuya hi yin'wana yi ku laha ku na man i game fana loyi a ni trend leya ku ri timhaka ta Sera Simpson Mthombeni yona yi mbala this style so yi fike swi va swi ri popular nyana minkarhi leyi loko yi ka DJ Brian ivi ni ri ku tlhe ku va na nkosi wa yona se swi fike swi va mi kuma ku nkarhi luwa swi va na fashion nyana swo ku mbariwa this way because leswi a yi mbarisa xiswona and stuff like that kokwani Sera kokwani Simpson Mthombeni and stuff like that mhako hi last post ya ti-beef a yi vikele na magigwani koku leyi post yi toloverini bufongo hi yona but a yi fike yi tsala ku mufana loyi a nga ma lavi mati i tekele mulungu wa yena and stuff like that kokele a ni zangi ni beef ya kona ni twina ku ni support-a ngopfu because yi subjective because na yona kokwana Africa ni twina ku mantwisanyana ni twina ku a swo fita ku nga ku ri yona yi beefaku i magigwani hi mhaka yo hlamba hi ku twisisa ka mina yes vuhlavu yes swa twisiseka but yona I don't think a yi fike veka yi n'wi bifa timhaka to hlamba hi ku twisisa ka mina and stuff like that even then vhele kha ni mi teka ni mi yisa le Thohoyandou Stadium leyi vhele ku ri na Armed Forces Day mi nga ma voni masocha around Limpopo va teletele on various areas na le Giyani va voneni va hlayini swinene so hi tsutsumela Thohoyandou Stadium leyi Thohoyandou Stadium hina lava hi tsutsumaka hi ya Thohoyandou Stadium and stuff like that so la a yi ri kona murhangaphanele mina no hlamala leswi ni nga fika ni swi vona kha swi humelela leyi
by the way Thoyota Stadium yi le ndzhaku ka Thavhani Mall ma yi hluphi mi nga vona vlog leyi se ma yi tiva ndhawu leyi ni mi fodele kahle lava folowaka Master T va vona ku ti-vlog mi yi vone kahle stadium xi vone kahle laha ndzhaku ka Thavhani la hi endleni video yin'wana la hi khe hi famba hi side ra hala ni mi kombe kahle stadium mi kota ku xi vona laha so let's go a ku ri tekani Master T a hi pfuleni ti-video clips. It was crazy. Mi rhanga phanda swa ku na yona yi na huge support side ra ku hala swi ni hlamarisini ku na yona yi nga yi be huwa liya vo level ya vo Makhadzi ku na yin'wana video clip kha ni hi vo ya Makhadzi na yena ku ya hi huwa ti komba tihuwa leti yelana nyana hi ku yingisela ka mina. Guys, no, it's too much. Jealous munhu yi nge n'wi xavela na buruku. Come on guys, twana wa leyi nga la, it's crazy. Yeah, I hele la ku hlekwe na yin'wana video clip with a different song. Na ku mi twa huwa la yi ri kona, it's crazy. It's crazy, guys. I want to record. It's crazy. It's crazy. njha xilo xa pfuxeta mahingani hayi hi leswo guys, hayi leswo kumbe xi pfuxetini mahingani loko ku ri a mi nge za subscribe a ta kombela mi tlika subscribe.